svih saga koje su se desile u Narutu, ona koja mi je najviše ostala u sećanju će uvijek biti saga Čunine ispita. Tu smo imali prilike da upoznamo jedinstvene i potpuno nove likove kakve ranije nikad nismo vidjeli. Među njima postojao lik koji se jednostavno isticao ne samo po svojoj garderobi i uniformi, već i po svojim godinama. Odavde, ovdje u World Zunu i danas otkrivamo pitanje ko je zapravo bio ovaj misteriozni lik koji se pojavio na Čunini. Naravno, zbog samog njegovog izgleda, mislim, pogledajte ga. Prvo, on očigledno nosi kravatu, neki prsluk, traka mu je skroz ukrivo, također ima brkove. Mislim, na ovom ispitu su uglavnom likovi koji su u tinejdžerskom uzrastu od 12 do 15-16 godina maksimum. On izgleda potpuno odraslo. Počeo sam malo da istražujem po internetu i postavilo se da ovaj lik zapravo postoji wikipedijska stranica koja opisuje ko je zapravo on. Njegov je Manabu Akado. Piše da je on genin koji je pao Čunini ispit već 18 puta. Također ono što je zanimljivo za njega je da on već ima 38 godina, a opet nije u stanju da položi ispit tako dugo, što je na prvi pogled veoma čudno. Zbog samog japanskog koncepta filozofije teško je položiti njihove ispite. Kao što je jednom učenik pitao svog majstora zašto me učite o borbi, a pričate u miru. A on je odgovorio, bolje je biti ratnik u bašti nego baštovan u ratu. Ako nisi u stanju da priđeš tom filozofskom konceptu u japanskom obrazovnom sistemu, velike su šanse nikada nećeš proći. Naravno, večiti studenti nije samo ekskluzivno za Japan, to postoji kod nas. Postoje mnogi brojni primjeri kada su učenici bili toliko pod pritiskom da polože, da jednostavno nisu mogli bez obzira šta bi. Inače, glavni primjer koji bi mogao da prikaže koliko je zapravo težak taj cjelokupni test je činjenica da ni Sasuke Uchiha nije mogao da ga položi. Sad, glavno pitanje je zašto je to toliko bitno. Pa, on je bio nazvan genijem od strane mnogih likova. Recimo, Roku je rekao, Sasuke, ti si genije koji prevazi i ulazi mu je u zamišljanje. Orochimaru je istakao čak da činjenica da su njega zvali genijem sada izgleda totalno bedno s obzirom koliko je inteligentan Sasuke u poređenju sa njim u godinama u kojim je u tom trenutku. Šta više, od strane Ino on je bio nazvan čak super genije. Sad, biti genije to obično znači da posjedujete visok IQ i da ste u stanju da riješite probleme koji su teški većine ljudi bez ikakvih problema. Zanimljivo, na ovom ispitu Sakura je rekla da nema šanse da bi normalni studenti mogli da riješe ovako komplikovan ispit, ali da, ona bi mogla da odgovori. Što se pokazalo istinitim, jer ona je bez problema mogla da odgovori na pitanja koja su bila na ispitu, dok su svi ostali morali da varaju. Sad, ova scena je izazvala mnoge brojne debate, jer nije bilo jasno ako je Sasuke genije koji je bukvalno takvim prezentovan od strane svakog lika koji postoji u seriji, zašto je morao da... Iskreno mislim da je to bila rupa u priči. Često se takve stvari dešavaju u Narutu. Naravno, mnogi su rekli, pa dobro, recimo Kakashi i drugi likovi su ga također nazvali genijem, ali možda on nije genije u smislu inteligencije, možda je genije u smislu dobro je savladao borilačke vještine i poteze. Opet, ni to nije slučaj, jer Sasuke je od strane Iruke opisan kao učenik koji ima najbolje ocene u celome odeljenju. Znači, ne Sakura, Sasuke. Također na njegovoj zvaničnoj kartici on je također opisan kao genije. Toga, bukvalno svi izvori njega opisuju kao osobu visoke inteligencije, a opet morao je da vara na ispitu. To samo pokazuje koliko je to velika rupa u priči, ali to također pokazuje da ovaj ispit očigledno bio nevjerovatno težak. Stoga, ako su svi ispiti na težini kao što je ovaj bio, veoma je očigledno zašto je ovaj lik pao 18 puta. Ok, to bi bilo otprilike sve što sam spremio za danas.
Drago mi je da smo konačno razotkrili misiju o ovome misterioznom liku. Nadam se da vam se dopao ovaj video, nadam se da ste naučili nešto. Vidimo se sljedećeg puta.